Fashala korbuk bukhastini boyrege dugan community hall nogo kaisa pandani bishingte dal bidal bodoli akare 28 family ni 116 voters IPF ti bodolni bana romkha bodolni bana yafare borno lamro sogin harka মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়াতে korbuk BSC chairman প্রণব ত্রিপুরা আকর্ষণ আসলে করবুক বুখাস্তেনি বৈরাগী দোকান কমিউনিটি হল নগ কাশাপান্দানি বিসিতে দালবিদাল বদলি আকারে 28 ফ্যামিলি নি 116 ভোটার আসলে কতাল বদলনি বানাইয়া ফারে লামজক সগইনা হারকাপ IPFT Korbuk Division Committee by Sansada Kaisa joining program ini Kebun Parti Kebun Bodol by 28 পরিবার ni total voters 116 জন Katal flight ini IPFT ni bana Ramon IPFT join flight ya. Ses flight ini BSC Vice Chairman Youth IPFT Central Committee ni Adong Pranab Tripura. Tayoro tongo sini Dubendu Jomatia Atisani Central Committee ni President. IWFT ni Central Committee ni GS Kusan Tiria. Division Committee IPFT ni President Borokni Netrite ini West Manikyo BC ni 14 পরিবার ni 50 ভোটার Suknasori BC ni 5 family ni 26 voters Hajasori BC ni 7 family ni 30 voters Jidai Jento Tisha BC ni 2 family ni 10 voters overhigh player total 28 family ni 116 voters borok IPFT ni bana IPFT join khlaita sang borok na sini party ni bana ya phare sang borok na welcome khlayo te agami dino IPFT ni bising tiyai dofani andolano aikaba tipralena andolano borok sangna logirenai borok sangbai tongnai tipralena andolana borok sangna fanbok singnai abani bagai ang borok na central committee ni angoi IPFT central committee ni angoi ang borok na jotonono hak angbai lauso sar paithago kaisa sungmung 13 August mass gathering raja khoro agiluo ungmani yagulo ungklugo kabangma je social media wo sungnugo ungklugo kabangma kok asai mani kabno tilen ni reaction dam tong sar Sini party sangkebano reaction dia 2009 ni simi 2018 bo sang sarkar payo kacham sarkar ni leaders rokni upora borok khamata kamai thangka hnai sini party ni worker party ni cadre party ni tipralen ni sengkrag ro keboni lokhungo thangai akraman khlaya reaction dia tabu bo sang reaction dia others political party sini movement na tuyai sini strategy na tuyai sini movement na tuyai kebo jodi reaction dei tong hangkai public borok na jawab nai jong as a IPFT ni leader angoi jong borok na reaction di Bureau Report Jenny Khwarang